سلام ورس اول تجاه اول برس بابت ما افشفا السر کوم کجیا بارزانیای اول وان کوملگین هفلیر سال 1983 هر واسا بشه که بابت جی دل سر وان ناکوکین ادناف مارا ملا مصطفى برایت ویدا که دست پیکی دشاو او ناکوکی چبون وقت میجو ام دوی بابتی بحث کن کابت گریتا کش ساله و کنگی و جبرچه و بوچی و حتی دیمایی که ام دل سر آوین دا ام تیب گهین بوچی او بارزانین کومالگین هفلیر هاتنا شهید کرن دست صدام حسینی سبب چی بود دست کیت گلدا بود اف بابت زور یه گرینگه و یه مجویه البته اف زانیارت از افریقا بهاد بیجم از حسکم بکم دیاری بکم کو بهارا پترش با زانیاریا منه اندامت مالباتا بارزان یتورگرتین و هندک کتابت قواتین نویسین یتورگرتین و شاهد حال السربی بابتی يدبو موجودين يعني بابتك من يهول داي زوري نوترال بم يعني بلايم بم قوتنا في بابتي داش برهندي من بيوندياب قالك شوان كري وأوان أفزان ياريات داينامن ومن سرچاوين كتاب دي من الديف شويم وعطادي ماهيك أكو أزگاشتي با قناعتك وراستيك كو أف بابتك مجوية كفنا والنتيجة خلافة مالا مصطفى قلب برايت بي ودينك بها هنا السد بابدي هل بد وقت ما قلتي اصلا في خلافه فد قريتها بو برف هفته سالت چويدا دم عبد السلام شيخ طريقة نقشبندي يا دبرا بارزان هاتيا اعدام كرن و پشتی و اف خلافه یا دست بکری و یا گشه کری و یا مظموی پشتی شیخ عبدالسلام شد اعدام کرنه البته اف بواسطه شیخ عبدالسلام دایا ملای محمود کدبیتا جیگری عبدالسلامی بطریقه نقشبندی او واسطه دایا و داخواست جیگری پشتی من نامن كبراية من الشيخ أحمد ببيتا شيخ الطريقة طبعا أف وصيته أمانتك بلدف ملاي محمود و أبي أو وصية جيبا جيكر هل بتويدا من الشيخ أحمد يجنجبو هشتا إنا ملاي محمود درسو زانينو علم قهادنا الشيخ أحمدي وطريقة شيخ نقشبندي وزنجين كانوا دولمند كر وفي بابتين كو أو قناعت بهي داكو بشيت ببيتاوك شيخ وطريقة النقشبندي هل بد الفيرا خلافة كما ظن هبو اتنابرا براين شيخ أحمدي دا طيبتي دو كسا أو جي ايك ملا مصطفى دو محمد صديق بو طبعا محمد صديقي ادفيات طريقة شيخاتية بوهي بيتن و بشتگيريا ملا مصطفى زور هولو محاولة كرن كو و طريقة ورقن لنشيان راون محمد صديق وملا مصطفى كان بنبرا الشيخ أحمدي دعايات و بروباغندا دجي ملاي كرن ملاي محمد نوعي في شكلية بروباغندا كرن كو اف ملايا براي ما الشيخ احمد يدين كري وهار كري وهندا تشتاي بود بيجتن كنا درستن وداخاز شيت كين كوش براي ما دير كبيتن طبعا فيرا الشيخ احمدي او ادعاءات هميرات كرن او درابتان هميرات كرن لي اوان برداومي بسر فيرا كدا الفيراس حس كم هندك نواب بيش ما هو دا بهوا باكراوندك شبيتن السر مالا بارزان كيبون طبعا الشيخ محمد بتبابي الشيخ أحمدي الشيخ محمد الشيخ عبد السلام الشيخ محمد كان بتبابي مالا مصطفى
وبدا باب الشيخ عبد السلام بيش كرهبون أدنا بذكرت أبوها بيجم الجور تسلسلي شيخ عبد السلام شيخ محمد شيخ عبد السلام بارزاني شيخ أحمد شيخ محمد شيخ عبد السلام محمد صديق شيخ محمد شيخ عبد السلام بابو شيخ محمد شيخ عبد السلام بارزاني يهلي بشيك ملا مصطفى شيخ محمد شيخ عبد السلام بارزاني اف بيج برايا وقت ما قلت عبد السلام احمد محمد صديق بابو ملا مصطفى برايت ايكبون عبد السلام بابي والشيخ محمد سيجن همو كرك جهبون نبوي شيخ عبد السلام بو هر وصل جنا دوي سي كر جهبون شيخ احمد محمد صديق وبابو جنا سيه كرك جهبو اوجي ملا مصطفى بو الفيرا صراع شد بيتنا بين محمد صديقي وملا مصطفى دجي بابو دجي شيخ احمدي داكو الشيخ خاطيه جواجن بشتي وفاته برواية مازن عبد السلامي لهني محاولة وان سنة قلتن القل ملاي محمود او بو قالك انذار دانوي ملاي محمد صديقي وبلا مصطفى هرشيت كشني لكرن تهديد لكرن دعاية بدي بنان ملاي محمود اف الدعاء تهمي رد كرن و القل ملا مصطفى ومحمد صديقي اخف قلت ابا وسيطة برای هوايا عبد السلامي كو از طريقة شيخاتية تسليم الشيخ أحمدي كم وأوي مؤهلة وأزي هاري كاري كم أبا چندين صالة أزي بآمادات كان كو بيدا شيخ وقلت محمد صديقي ملا مصطفى هيني هولا كشتنا مدن لاسي بيدار مهين بيدشتي نكنش بركو قتل حرام قتل نادرسة خده شرعا دي قبيل نكديا ليه ملا مصطفى ومحمد صديقي افتشت السيدانة شو قالك محاولة كشتنا وي ملايكرن دا الشيخاتي تسليمي الشيخ أحمدي نكتن هل بات الشيخاتي الدبرة برزان يا جرين بو وهدف محمد صديقي وملا مصطفى جي أبابو كويش الشيخاتي بدسخوة بيخن بو مرم الخوة تايبت ابكار بينن دا صلاة مال آغاتی و حتی دیمایی که یعنی اوان مرما او نبکو بو خدمتا خلک دوی دبره بکن وان حفت عشرتا بکن بلکو برهنده بود دا وی دا صلاتت بسخوه بخن دا تشتین خوید دنیای جیب جیب کن که مالا که سلطه که دا صلاته که آغاتی تعدای و حتی دیمایی که هدف هوا جویره اوه هر وصل محمد صديقي كبت براي الشيخ أحمدي بشتي مرنا برايوي الشيخ عبد السلام يرابو خيزانا براي خو مهركر كنا بيوي سميايا آمدية بتا شمالا محسن صالح آمدي وقت سميا مهركري الفيرا ملاي محمود وشيخ أحمدي قالك دجي في تشتي راوسيان وقلت محمد صديقي أبا توتكي درستينا راستا تشرعي دا توتشي جنا براي خو مهركي اگه براي تمر بيتن دي براي الشيخ عبد السلام شيخ طريقة إسلامي بو والطريقة نقشبندي دا دبيجيتن چنا بيتن دبيجيتن شيخ طريقة وخيزانا ويدبيتا ديكا مهميا يعني خيزان الشيخ الطريقة بيتا ديكا ما لو ما تشنابتن تو مهركي والغور طريقة الأخشباني تشنابتن چكسك خيزان الشيخي مهركت اگه شيخ وفات كريان مر لي هدف محمد صديقي أغبو كو زيادة الخونيزيكي ويبلاي بكت ومرحلة بكت كو بيتا شيخ لو ما أف خلافتنا بين الشيخ أحمدي والشيخ محمد صديق داي هل هبو حتى محمد صديق مدي الشيخ أحمد القلنا خفت وبيودي القلنبو بشتي الشيخ أحمد الشيخ خاطي فرمي ود قلتن أفنا كوكيا أتنا بينوي وملا مصطفى دا قالك مزمون وقالك قشكر وهل بد محمد صديق مر
لأو خلافات أو ناكوكتنا بين ملا مصطفى والشيخ أحمدي دا حتى أفلو كجيتين أو خلافاتين أو ناكوكيتين أو مشكلتين وخلاص نبينا أم دهينا السرقلك والناكوكيوك وأبتين هل بد الشيخ أحمدي وقت الشيخاتي وقلتي اعتماد أخويا سركي كرا سر دو كسا أوجي كريوي عثمان ومحمد خالد بري أبش ما في بابتي أشحس كم ظالم كو ملايا ملا محمود بدستت ملا مصطفى هاتا كشتن بلي بشتي شيخاتي داشي أحمدي من قالك جارة بحثي كشتنا ملايا ملا محمود يكري كو بدستت ملا مصطفى هاتا كشتنه و أشحس كم ويجي من مزمان كو او مقدار بلی هیام کی مسعود بارزانی گل کو اینا بلی او جی بجدار بود کشتنا ملای ملا محمود دا او جی بجدار بود و کشتنه دا تو ترور دا یا و جریمه داش برکو ملای ملا محمود شیخاتی تسلیم شیخ احمدی کرو نداخ ملا مصطفی و برایوی الفيرا الشيخ أحمد بشتي شخاتي وادقيتن بيش كورتين وي ايك شوار محمد خالد دو عثمان سي نزيرة شار صانع تلي نكاية ساقة أو جل بارزانو حتى نكاجي ناكو كتوي القل مسعودي وان بردوامن دهين السروي وابتجي شيخ أحمد اعتماد يا سركيل سروان دو كورتي وعثمان ومحمد خالد بو اداره کنا کاروبار دبرا برزان و بو بابت دین جیانه البته پشتی طبعا شیخ احمد وقتی بیتا شیخ برزان ناکو کتوی گلک مثلا گلک ملا مصطفی و مال گلک حلقای بحث کری و گلک کتابا دایهات نویسینه تایبتی ملا مصطفی وک برای که بیه بچیک گهداریا شیخ احمدی نذكر بمسائل الدين يد ديني و پیشل کرنا ملا مصطفی و کار اینانا هزا بارزان و شیخ بارزان بو من خوین تایبتی و هر واساجی کشتنایی بو ملا محمود اول جریمه که گلک مزن بو و اول بو بسببه که مزن و اف خلافه هر یا بردوام بید بشتي مرنا شيخ أحمد صالة الشيستيضة دماغي كت صالة الشيستيضة بشيخ أحمد بنيتن الشيخ خاطير دفرا بارزان كبيتا دستت الشيخ خورشيدي دا وهر وصف هاري كاريا عثمان كوري الشيخ أحمدي ومحمد خالد كوري الشيخ أحمدي أفدو كسا ادبنا هاري كار وكتشاو هاري كاريا بابي خو كريا همان تجي هاریکاریا شیخ خورشید یا کلی بو مسائل دینی و اینما بو رهبریات دور بارزان زیادتر عثمان و محمد خالد بینه اوان اف اداره آکلی و همین وقتا جی ناکوکیا بردوام بیلگل ملا مصطفی دوی دوره دام البته ناکوکین هرد مزند نابرا عثماني ومحمد خالدي قال ملا مصطفى او من بشتي يا شيخ احمد جهمان تجد من بشتي شروسي زبريا و چند آغاوات اوید جاش اوید قال صدامي وقال حكمته بري عبد الكريم قاسم يوان بقول الناس صدامي عبد الكريم وحكمته بري عبد الكريم اوید جاشات تذكر او آغاوات دوباره همي ملا مصطفى كوم كرنون ديوان خانه و كوچ بو فكر وكي نوكا بشتي نطو ايكم مسعودي همان تجربه کرد وی دمیدا شیخ احمد و کوریتوی و مرویتوی همین دیجی بهنده بون تایبتی آقا اندورا بارزان اید زیباریا اوین کو گلک تعدایل بارزانیا کری گل حکمت بون و گلک جه صوتین گل هنده نبون کو بی دوری بدنا وان آقایا ایک و یا دوی مثلا
تعدایی و خرابی القل خلقي بيتا كنيش بركو اوان راستا مثلا که دینی طریقه نقشبندی وسط خاصی تندکو اگر کرد بن اگر کردستانی بن اگر نجتماع پرور بن نابید ام تعدای الخلقی بکین نابید ام مافی خلقی بخوی نابید ام کشتری بکین اوان زیادتر بوان دین مطرح بیا آرمانج بیا و پشتی هنده نجتماعی مثلا کردو کردستانیتی ویرا پشتی وقت مگوتی شیخ احمد مریتن افسي كسنة زلاتر بريمت بن الشيخ خورشيد وك كزكي ديني وعثمان ومحمد خالد وك إدارة وريفا بليا بارزان لي خلاف ما بين عثماني ولا مصطفى جلق زيادات بيتن بيت السبب هندي كومالا مصطفى بريار بدت بشك بشر بشتا سر مالا الشيخ عثماني و عثماني بكوجتن كان بيتكوري برايوي كنت بيتكوري الشيخ أحمدي التاريخ 16/4/1974 دا مالا مصطفى هذا كي بيكتينيت وبرف بارزان چيت دا عثماني برازي خو بكوجيت يا شري قلبكت وشوير دا بيخيت طبعا دوی روژه دا که 16/4/1974 اوی هزش حاج عمران تین برد کمن دا بچنه بارزان لویر عثمان جی کار خود کد دا شری بگد لی دایکاوی کد بیت خیزان شیخ احمدی بیتشتید زانید و چتا دف عثمانی خود تابت بر پیتوی و بیجدی وصف زانک و اول شیخ احمد ها تمالاتا سیوید کم شرینه که و تشتي مالا مصطفى كد برابرتا بكشتن و بخين جارسا نابيدن اف حاضريات توت كي كنتو شري مالا مصطفى كي افتتها ترجمة كدتا اما تشتكي انه درستا و اصحزنا كبلويري عثمان بريار بدات بركو ديكاوية و بناف الشيخ احمدي هذا مالا ويدا ناف خدان بارزان بريار بدات كو كردستان در كميتو بشيتن طبعا ويرو جدا درد كبيت وبيش ملت بارزان أفا أزيد شوم هر كسي قال متهد بلا كرم كبيت دي أز فيزون المتحدة يا ملا مصطفى ابناوي ديني ابناوي كردات يا أس إيدي قبيل ناكم ويري نزيكي 800 كسر قال عثماني تشن براي ويجي نزير قال تشيت كان إسلامك يتوي قال تشن كان برازا يتوي ديل قال تشن نزيكي 800 كسر بارزان بهلنو برف عراقي تشنو تشنا بعضها وتشنت نف حكمتها عراقي دا الفيرا أسحس كي بشارته كتابك يبدم بجيتن تقييم مسيرة الثورة الكردية وانهيارها والدروس والعبر المستخلصة منها 1961 بو 1975 كان محمود عثماني نویسی الا پر 35 داد بجیتن ات همی جانا خدا ملا مصطفی سرکشیا هیچ هزکی نکریا و هیچ شرکی نکریا و بجداری هیچ شرکی جی نبیا تنانت سرکشیا ایک هزیا کری و خواست شری بگد اوجی او بو وقتی چوی حاج عمران بو بارزان دا شر برازای خو عثمان شيخ أحمدي بكت يعني أبا ما قال جراوتي كم ملا مصطفى هي الشرك نكيد وسركش هي الشرك نكيد همي وقت دير بالشراء هر وصل مسعود بارزان يجي همي وقت دهان وصدان كيلومتر عايش بروك الشري ديبيا لهرا برا خبز دبن أم بيش مرجعين وما الشرع كيلو وما يو كيلو وهم يجي دير شراستيه دير شراستي هر وصل ملا مصطفى يجي همان تشت بجداري هيك شركي دانا كيليا و سرکشا هیچ هزکی نکریه نچو هیچ شرکی دجی حکمت عراقی بلکو او سرکشا کلی او دجی عثمان برازای خو وقت ما قلت عثمان بليار الدد وجتت حكمت دان نزيكي 800 بارزانيا القلبي تشن ما قالك بحسي محمد صديق كي طبعا محمد صديق او جبت بريم على مصطفى عويس صارت شلو هشتي ضامني قالك طماعي هبو سلطة ودسراتي وآهاتية يعني
اگر او ما با صادر قالك مالا مصطفى خراب تربيدن. المهم محمد صديق بتباب الشيخ عبد الله كوريوي او بر برسي قبر مالا مصطفى بريشان صالة كامل نوكا كوريوي خلاط الويري بر برسي وي قبرية يعني محمد صديق بيتا بابيري خلاطي خلاط اوي نوكا بر برسي قبر مالا مصطفى. طبعا كوريكي محمد صديقي كان نبي عالية أو جي وقت الشيخ عثماني كان رفع حكمته لو حكمته إعدام كده. طبعا محمد صديق وقت بقولتي كسكي ناي باش بيا همي وقتها بياي كو سلطة وشيخاتية كاربيد ومرامت شخصي وملا مصطفى قال لك متأثر بو فيجي لا ما دي بينين كوري محمد صديق عبد الله بمقبل برسي قبر ملا مصطفى ونكاجي خلات او يعني نيزيكي ايك من هندك شو لادا. البت ابا اف خلافه كما قلتي اجتسبيكي تشابيا يعني سر مثلا شيخاتيه وسلطه وورقرتني هندك بياي وقت طريقه جيب كان وقت دين عدالة وباقجي وأبي طريقتين بكانت خدمة كرداتي دا أو جي شيخ أحمد بيا ملا محمود بيا لله دي مقابل ملا مصطفى ومحمد صديق ادفيون أبي شيخاتي وأبي طريقتين بكار بينن بو مرمت خويت شخصي بو پیدا كنا پاري بو پیدا كنا هزي بو هندك تشتي ديت يد طيبات الفيرا مگوتی عثمان 74 16/4/1974 برف بغداد شد گل نزدیک 800 بارزانی و چندین بسمام و مرو و برایت خوبه چو سال 1975 پشتی آشبطال چه بی پرانی یا بارزانی یا ملت بارزان گل ملا مصطفی نچونه ایرانه با هرا پیتر هرا مزن مان البارزان و گل شیخ خورشیدی مان مان الجیل خو پشتی او روین چونه ایران و آجبطال چه بی صدامی او بارزانی همی سرگنده تورا کرن و نفی کرن جنوبی و شیخ خورشید جیل گلوان بر ویره از حس کم بیچک پشتو بچم مثلا عبید الله برکو بابت ما حس کن سر هندجي باب الخلافة وان عبيد الله حفتي بسيدا جباب يخو عاجز بيت وقالك جارابا بحث كيدي بلان حمايلي بو كورين دين ملا مصطفى يد جند دي هميشكا ترى براب كت هميشكا هندك تهما وطاوانا بو چيكتنو ودير بكمن داريخ بو مسعودي وكوريتوي خوش ببين كمين هاول او بو يا قال عبيد الله داي هندك تشيروك وتشيفانوك بو عبيد الله بحمايل تشكر لف ملا مصطفى وبخائن قلم دا والبيت تبكو جيتو حتى ديمايك او بو عبيد الله حفتي بسيت ربي تيتا بارزان تيتا مرا ما بصمامي خو عثماني وشش عيبال ويرت مينيت او فترة او الويلي جي مالا مصطفى بلا خجيبانا كتنو محاولة كشتناميت كت ناچار بيت عبيد الله حفتي وچاره چتا بغدا وتسليمي حكمة عراق دا جاوخو قرطال بكتن دا نهتا كشتن البارزان. طبعا وقت ما قلت بشتي حفتي بينج آشبطال چه ببارا پتر بارزانیان نچون گل ملا مصطفی نچون ایرانه و مان الویره و گل شیخ خورشیدی مان چکون بارزانی بارا پتر گریدای شیخ خونه نه گریدای ملا مصطفی بینه چجورا نوکج اب بارزانیت هی اول بارزان کس گریدای مسعود بارزانی نه بلکن گریدای طریقت نقشبندی و شیخ بارزان و مسعود بی بارزانیدن یعنی او رضا الصانعي تتقرتن ككوري الشيخ أحمد يا البارزان أو رئيس المسعودي ناتقرتن مسعودي ترسم بارزاني راسته شكوري تجي ترسم راسته بس بارزاني حش صانعيت كان بارزاني حش أدهميت كان بالكو أفا كوري
و نویت خدا نینه خدا بارزان دی بینی اوان رئیسه که طایبت های بو مال شیخی او حفت عشیرت بارزان بس مجبور انه که يلقى المسؤولي او معاشد مسؤولي وقت كنت شكون جي ترسلوا دا صلاة الله سيدا همان تيجي مالا مصطفى يكرا او بارزان يلقى نكو اول حش مالا مصطفى يكر بركو عند جارا ناچار بينا ان عند جارا شيخ بارزان چار چيف لينو قادينا كو بشم قانا مالا مصطفى يلقى بن بركو بشن ويدرس بكن ونهلن هند خلت يوكن بران خلقي ببینین پیش هفته و پنجه او بارزانی همی نفی کردن جنوب بیلگل شیخ خورشیدی و هر وصا لقمان کره ملا مصطفی او جی پلارک حمایلک و هندک مشکل او چیت کرد گل ملا مصطفی او جی چیتا عراقی و چیتا ناف حکمت عراقی دا ودقيتا عثمان وخورشيد وعبيد الله ونزير وحداد المويكين بشتي چونا لقماني بناف حكمتي اوجه هر بصا پلانك حمائل بو هندك كيشا مشكلة بو دروس كن ورابي چو اگر دا هتا كشتم دست ملا مصطفى سال 1907 همان تشت صابر هفته و نه رویش ایران چونا حکمت دا اوجه همان مشكلة أو بوكو حمايل مشكلة كو بلانك بوشيكل وكلا بنوبك خائم دف مالا مصطفى وربيتشو المهم أوجي ربيتشو نما طبعا بشتي رجيم الشاهد كابيتال إيراني وخميني تتسع حكمي الويري وضع مسعودي قلق خرابي او بارزاني الويري جي هيدي هميا مسعود هلا بشتي مالا مصطفى وهات نتنف حكمت عراق لو خود تسليم كر فيرا مسعودي هست بمترسيكر وقالك عم ذكر كون بلاتي خويش دزدت و يديل كنا مينيتن و برايتوي راستا بلانا وابينا تشوينا لين بلاجي القلنما و نظام ایرانی ها تا گوهرتلی و خمینی ها تا سر حکمی و توی وقتی تا خمینی ها تا سر حکمی مسعود او جاش قلب دانش برکل گل شاه ایرانی بون یعنی بروف الخائن وضع مسعودی گل اخراب که بوده و 6 سال تو با بخوهن کار به دست شاه ایرانی نه گلک دجاراسیان وضع واجی گل اخراب کرد گل اخراب کرد وضع هو قال خراب كن فينا مسعود ناچار بیتن محاولت کرد خونیزیکی ایرانی بکرد خونیزیکی خمینی بکرد چی بجدار بیتن گل پازدار و شر ديمقراطا ایرانی بکرد و هندک چالاکی و عملیا بود کرد و اتصالت هشته دا دست پیکی دا هفته و نه هشته دا هندک چالاکی هنده شراجی بجدار بیتن چی دجی شورشا روشالات شرید کتن و دجی ديمقراطا روشالات شرید کتن و خود محاولت خونزی که حکمتانی ایرانی بکتن ویره بری از به مثل و پیوندین مسئولی حکمت ایرانی از دیجاره که دیگه مثل وان بارزانیت کن نفکرینه باشور عراقی حکمت عراقی همین فکر بو نویره سال 8 بریار دا قوام بارزانیت نفکرین گل خورشیدی و گل نزیری وگرین هفلیره و هندک کوملگا بو شکلن مجمع بو شکلن شوانا مجمع دیانا بود دانا کوملگا دیانا بود دانا که 546 مال بون و یا گورتو بود دانا 140 مال بون و یا خوشتپه بود دانا که 1597 مال بون و الویرجی او خوشتپه مجمع که بچی پرغا بود قادسیه الگوت خلود و یا حریر جی بودانا که 567 مال یعنی او بارزانی همیش جنوب ایران من هندک مجمع الهبیره برنویره والویره مان شیخ خورشید
و نزیر جید گل ودا بود عثمان و لقبان و صابر و عبید الله و همیل بغداد مسعودی وقت بگوتی پیوندی خود گل ایران خورد کرد و او بو گل پازدار شر دموکراتا ایران کرد و جه خوش کرد لی هست کرد که من تیویل گل نینا و بارا پتر همیشون عراقی و او یبتنی مای ویرا محاوله کرد خطک دانا چاوا ضربکی لوان بارزانی العراق داد البرايات خوب داد مروفت خوب داد يعني اف خطه دانا بول دانا مروفت خوب بجال سر حسابا مبادئ بید سر حسابا کساعت یاوی بید سر حسابا هر تشتاکی بید مهم اوید چوین عراقی و اول عراقی وان همیا شناف بد وان همیا شناف بد مسعود بارزانی رابو هندك جاسوس هندك كسي خو وقت جاسوس بريك نا عراقي اوید بارزانی و نا بارزانی سه کس بون دنام دواف شبه بیجین ورد کتا عراقی ورد کتا ناف بارزانی ها دا و چه نویری و دبیجنی خب گین نا حکمت عراقی جی و بیج نا حکمت عراقی ام آمادین بهاوت هر تشتها بید شناف مالا مسعود بارزانی ام بها معلوماتا بینین و متکلیا های وحكومة العراق يجي بيخوشها وان جاسيسيت كو مسعودي فريكنين وقت معتمدت خود امني بكاتينتون وبيجدي او جاسوس بيجنا حكومة العراق اماضينا بابا شو كانوا معلومات جداف مال مسعودي دابين المهم او جاسوس جي خود قال حكومته كان جي خود قال لقماني وصابري وعثماني وشيخ خورشيد وهميا جيت كان اكمين كار اكمين ضربه مسعود بارزاني البارزاني هفلیر دای او بو اوانس جاسوسا چون رسمت مجمع قادسية اول قشتبه که 1500 متحف مال بارزانی علی بون چون طبعا هنگی حکمت تختی نمیره هندک خانی بود چه کرد بون هندک جشتا بود چه نکرد بون چه کرد و هندک خیوت دا بونه خیوت وکی معسکر علی کرد بون اب جاسوسی مسعود بارزانی اف جاسوسیت مسعود بارزانی چون رسمت وان چادر گرتن وان مخیم گرتن اوید بارزانی تیمه و بو مسعودی فرکن مسعودی او رسم دان حکمت ایران گوتی اف مخیمه او همین معارضه ایرانی الویری کم من الهویری اعداسیات دانه خریطه دانه جهتای گوتی او مجاهدی خلقن او دموکراتا ایرانی و حتی دیمایی که گوتی ایران او همین معارضة تناويل هفلير ويل فلان عادي أما رسمت وان طبعا إيران بيستو چاري شش 1908 طيارة إيران مجمع قادسية قصفت كان كهمي خيفتن وخلق مدنية بارزانية تبا بچي كوجنة تبا خلق مدنية تبا برای خود مسعودی چکر چاوا اف جریمه و سامزن برانبر خلق خوی سبیل کرد برانبر مروبت خو کرد برانبر عشیرت خو کرد یا چال تنها کرد چال منا کرد چال یعنی نا کرد 24,1908 طیارت ایران مجمع قادسیه یا بارزانیا قصف کرد که هبه خیوت بون 42 کس کشتن 84 کس جی بریدار کردن 42 کس کشتن و 84 کس جی بریدار کردن اما کمین جریمه بو که مسعود بارزانی که برانبر بارزانیا اپریکا ایرانه دروک ایرانه که و ته مجاهدی خلقن دموکراتن قصف کردن و حقیقت اونه بو خلقی بیگناه بود ویره بعد اما کمین ضربه مسعودی پریکا ایرانی الوادای طبعا او جاسوس دينو دو كسا بجيب عزت سليمان بق درقلي كأوي بيواني هلقا عراقي جابو هلقا مسعود جابو ونامه آلو ورد كرنو وجاسوسي بو هدو طرفات كر يدوي بارزاني سوار حمد مال سوري يه بارزاني بلي صارو نبيه مري اوي سوار حمد سوري بيدو يجد بجين لا بيدو دنگه كتو مار كري همي
جان خو او کارنویت هنگی کریم بو مسعود بارزانی و گل حکومت عراق همیت دا تمار کریم از لیبی او دنگ دست مکویدن نزدیکی 3 ساعت ها یعنی گلت شده بودیم بیدارم روزک باید دست مکوید و یاد دنگ همی بالا بکن بری سال نویه بریم تی هینا سر پلان مسعودی کادی چاوا ضربه الملوکت خوده سال 1981 با آگداری ایرانه مسعود مفاوضات الجل صدام حسینیت کرد و انده کسات نجدن دفوان و ده مفاوضات گل هوا کین و امش دهین تسلیمی هوا بینو دل گل هوا بینو و دل گل هوا دجی ایران شریکه اف پلانه مسعودی گل ایران دانایی هدف آواز چو بیاجیه هدف مسعودی او بیا کو پارکش عراق واگرید و عندك معلومات اشياء واجريد وعين الوقت اقبل قال ايران هجومه كبكنا منطقه حاج عمران اف مفاوضات السري افابنا قال عراقي بيتكلن وبارك مزاجيه وقت همان دمدا برا خدنه طبعا بري مفاوضات سبك صلاح اشتبكي صلاح اشتي اوان جاسيسا عندك نامت مسعودي بدراو يدبو عبيد الله وابرين عبيد الله هاجي نبيه و جواب عبید الله جا هر مسعود نویسی یتینوین همیت برین داین امن عراقی و عبید الله و لقمانی پیوندیال گل مسعودی هی و اول نامتوانه اول نام مسعودی ما اینا اینا یه چونه در دفع لقمانی بچه نامه نداینه بی یه زبرینه ما جواب مسعودی بو امن عراقی بری اول نام لقمانی بو براخ و سروی اساسی جریمه دیدست بکر او بو لقمان و عبید الله هر دو صدامی اعدام کرن هر دو صدامی اعدام کرن سال 1908 سال 1908 هر دو کس اعدام کرن عینا و سال دا ضربات دوی البرایت خدا ایک او جماعه قادسیه قصف کرد دو لقمان و عبید الله دان اعدام کرن سیبال خوده دو ضربه الوضان هشته و ایکی چون مفاوضات کردن قال صدامی اب آگداری ایرانه دا مرحله دوی رسم کرد دا مرحله دوی رسم کرد طبعا او مفاوضات تکتیکی بود دراو بود او ایرانه بود مسعودی چکر پرکاوا جاسیسا مجموعه که دیان ناما بو خورشیدی بو عثمانی بو امدی همیا ورد کردن و جوابت واجی هر دانف وان جاسیسا چون دو بینه او امتاتین او نام مسعودی بو عثمانی او نام مسعودی بو خورشیدی و حتی دیمایی که وقتی چون دفعان چه نامه ندانه درو بو دا وگر نوه ناما دی او مسعودی نویسی که علی سال جوابت وینه دا بین نامه ایدنف امنه و دا بین او امنشیمو مسعودی بین طبعا تو ناما دا چت نویسی مسعود بارزایی گوته که اف مفاوضات ما قال عراقي تكتيكينا وندرسن أما خو أمادات كم ده انقلابك كان العراقي قال حكومة إيراني وأمت أمادينا أم همي بيك وشور كينو ده حكم كبير رسمه وده هنا منطقة همان تجي جوابه طرف دي بارزاني أو العراقي وكهاجنا نزيرا عثمانا خورشیده جابت واجی او بون عمل گلت مسعود بارزانی و اف خلافت بلد خراحل کینو ابده بینه ایک و امت هاری کارین دا ام پیک بل صدامی بدهیم العلم ابا هاجنه و ابا هر دو تکتیکت مسعودی بود هر دو پریکاوی تاتنا نویسین هر دو نامه هدف شوید چه بو اواق بارزانیت مایی متهم کد دا صدام وان بکشید چه کرن عملیه که عسکریت کن دسپیکو هیوا 7 سال 1983 پارتی عملیه که عسکریت کن الحاج عمران چند طبعا هندک ربیعت عراق سال 1983 دسپیکو هیوا 7 هندک جندیوات کشن و هندک هویت تزویر یه نه درستیت و بارزالیت کشتپه
تاوه نویره على اساس او بینهاتینا هنده خیلیشی تین نویره على اساس ایکی هاتی کشتنی و هاویه که دوایش تین نویره که او بارزانیت کشتا پده اتات انگل اف عملیه کری و چونه ایرانه. طبعا الویره بحکمت یقینك چی بو که فعلا اف بارزاني الهبليري يه تواصلك يقال مسعودي كانوا دي الشهري كانوا دي او كان برا خدي بشتي بعملية بسيروجا ايراني وبارتي بيك وهجومي حاجي عمران كان بيك حاجي عمران كان حاجي عمران هميجي قرت وقتي قرتي بو صدام يقين شبو كو اف بارزاني عثمان وفلان وفيستان وابا همي قال صدامينا راسنا دهو كانها ويبي شارك كان نه عثمانی و نه شیخ خورشیدی و نه اب بارزانی عراقی حاجی موضوعی خلیله و همین تکتیک و مسعود بارزانی هم دهی هفت مگوتی ایرانی و پارتی تن دهی هفت اشترسه ناو عملیات فجر دو تن حاجی عمران حمید گرن وقتی بگرن و برای عملیات پارتی ها که هویت با بارزانی تا بهتی نویره و اف نام جاسیس تینود بند يقيموا تشيبوكو أباهم يلقال 27 حكمته عراقي عثمان كوري الشيخ أحمدي وبراوي نزير وصابر كوري ملا مصطفى وشيخ خورشيد وان هم ياد قال سهو دو اندام خيزانتان كالظلامش 14 سالي وجهل سهو دو كسا 14 سالي وجهل یت مالباتا خورشیدی و صابری و نظیر و عثمانی هم یاد گرن 27 و همیا اعدام کن و پشتی و 10 روزا 11 روزا که بیت سوئه که 1983 انفال بارزانی همیا دست بید کد اوید وان مجمعت منو که مودین حریر و دیانه و قشتپه و که جماروات بیت 3186 کس هاتی نگرتن اوید عمریواش 18 سالی و پهل 3186 ظلامت بارزانیا تینا گرتش لای صدامی و همیا اعدام کن و تکشن گره کس بجن 8000 بارزانی بس اوه شناف مالین شیخان ناف وان کسی نپیوانیل گلای دبیجن جماروات در 3186 کسن کو برزنه اوه سوئه که 1983 او بارزانی همیاد گرن و اعدام کن نتیجه چه؟ نتیجه او مسعودی بدرو هنده تهمه بوان بارزانی چکین او عملیال حاج عمران هر وصا او نامت دروت سخته گل جوابت وال ایپریکا جاسیست خو برین و میدان في عثماني ونزيري وفلان وفيصل وكهد ميجي درعو وعينا تجدين في أبناء عراقي استخبارات عراقي ومتهم كرين ويري همي مناسبة بهندك وصدام وان همي بقلتو بكوجيتو إعدام كت الفيرا مسعود قاشتا أرماجحو كأو برزانية دجيوي ونبيان همي بدستي صدام بدانا كشتريه بو صدام جي سركفترك بو كردن ودشمنت بنا همي كشتن خيارات لكيدي دراوت لكيدي والحاصل او بصدام دوي فترة دا خطابة كده صدام خطابة كده بحثي في خيارات كانت بحثي في جريمة كانت أواوي كري برابر بارزانيا وبيجتن لقد بيجتن الوعد يدخل جنائنان درام قال ممكن وحتى دي مايكي أسحس كم كاكراش دربي فيديو يجيلت أواز صدام حسيني حتى ارتكبوا هذه الجريمة في أن يكونوا عون جيش الفرس وأدلائهم لاحتلال أرض العراق وتواطأ معهم بعض من سموا بالبرزانيين وقد نالوا عقابهم الصارم وذهبوا إلى الجحيم. ارتكبوا هذه الجريمة في أن يكونوا عون جيش الفرس وأدلائهم لاحتلال أرض العراق وتواطأ معهم بعض من سموا بالبرزانيين وقد نالوا عقابهم الصارم وذهبوا إلى الجحيم.
صدام حسینی. طبعا عزیزتون برایتون من ابوابت من دست پیک خلافات تو ناکوکی تو دست پیک مواجهتن بری 7 ساله سراچمون چوابون دو کس که برایت ایک محمد صدیق و ملا مصطفى دیجی برایت خود دی تراسیان که شیخ احمد و بابویا و برایت وایل دینا ابا همی افناکوکی ولی هاتن کو مثلا دینی و کردایتی و نشتیمانی همیت تیکل کن ببنى مصالح كم ملا مصطفى سركيشي ببي بشتي محمد صديق ميري وملا مصطفى اف مسألة همي هو ده بخو كار بينيت بخو بو مرمت خوين تايبتي بو دس اینانا دا صلاته یا پاره و حتی دیمایی طرفه و دی برایتوی مثلا دیانتا نقشبندی و مذهب نقشبندی بیایا وقت هی جیب کن جدیری پاره جدیری دا صلاتا سیاسی جدیر آغاتی بلکو وک دین وک مذهب جیب کن و عدالت و اکسانی و کمالاتی جیب کن دو تشت جدابن لیامد بینین ملا مصطفى حتی مریج افشاره بردام کرد پشتی و کوروی مسعود بارزانی افشاره مستر لیکر و گشه پیدا و ببو سبب کشتنا شهید کنا هزارها بارزانی دست صدام حسینی و کشتنا سه برایتوی و پسمامتوی و مروبتوی و افشاره حتی ابلو کجی بردامه حتی ابلو کجی انفاله بردامه بدستت مسعود بارزانی. طبعا اگه امنو که برای خب دینا کرد وان بارزانی اوید تاتینا کشته بدسته صدامی نبیت و اگه برای خب دینا ببینین ید بوینا حرسن مالباتن مروبين صدام الهبليري من برنامج ياخذ بدرجة غير آخر وقت يجي عزدوري الهبليري ومعبودي حرست وي نفين وان كسانا أبد عزدوري وصدام حسيني أنفال كرين وكشتين برای خود صدامی خدمتك دهان دوان مروبت وی همی کشتن او جی نوکه خدمتك گهیتا مروبت صدامی اول هفلیری یا حمایت کرد یا حراسات داده او حرازی همی بارزانین بابو و پیرتوان دستت وایتاتی را کشتنی ورد تو چی حراسی قاتل باب خوب که یعنی با پیر خوب که چی جریمه کامازنه چی تاواره کامازنه البته اگر برای خود دینه شانوگریت مسعود بارزانی کوردگاد بانید بو وان بارزانیت کوهاتی نکشتنه و تابیدت و دایت سر ملی خون اما همین دره وکا گلگان مازنه اش برکو اف کسیت هاتی نکشتنه اف کسیت انفال بینید بارزانی اصلا دشی سیاست مسعودی و یا باب مسعودی مینه اش برواید ربین عثمان بوش ربین شبرمي ربي يعني أبا الدربة كمازنا أجا أو شهيدت أبد نو كمسعود طابيداتي كردستان ضد بيشت أبا أون كاجي نزايد كو أون أنا أولينا يعني شيء إثباتاتيرن كاس نزايد شكو فحص DNA مسعود قبينا كبكت نواك إقدر كبيت هستيت الشيخ أحمدي وببدا تشايت يت عثماني وبدا مزارك بوان يعني الشيخ خورشيدي وبدا مزارك بوان قبينا كذا اگر اوان زانی با دروجه که شما بلا شهیدت مسعودی دا هزار خبر آبشتاقو چون اوه اصلا یترابیش بر مسعود بارزانی مالا مصطفی میشه ادره وکا گلکا بازر اوه مسعود وان عرضات کد با شانوگریات کد انفال و 8000 جینه بینه مجماره باگو 3000 تشتک بینه یعنی دره وکا مثلا یه کشتن آواز یا انفال کردن آواز یه بخوب کاتلی بو مرمت قویت شخصی اما مصیبت که گلکا مثلا یعنی اما همین معارضتی بود برای خود نوکجی اگر برای خود دینه مسعود چه شرکی قریشت کرد برانبر بسلام خو برانبر کرن شیخ احمدی نوین شیخ احمدی برانبر کرن بابوی برانبر نوی شیخ عبدالسلامی یه ویویای تنانت کره محمد صدیق یا بصامه مسعودی اوی که مسعودی قبلی و خلات شبه محمد صدیق قال مالا مصطفى متفق بزارن قالشولا وإنما أبدي هميت مخالفن ووضع وقال لك خرابة يعني أمد برا خديني
حتانو کجی مسعود بیشتر کرن صابری و یطلقمانی کرن جاشا چجا نبته کرن صابری کرن جاشا بیشتر باب هوا جاش بود 10 جارت گوتینه یعنی اما مالبات همی که شولی زانید حتانو که بس مسعود بازاریش بیگه که او همی جانا خود جاش ایران بیا مسعود بازانی تو بوشی نبیجی تا جاش هاتی صدام حسین که تا صدام ایران تبدیل دا تو بوشی نبیجی که هایی کاریاتا و مکر و خداعاتا و بحیل و حوالتا تا بابت و دانه کشتنه تا بسمامت خود دانه کشتنه دست صدامی همین پلاناتا بو اف گوتنت از بیشم اف تشتت از بیشم افر که بگوتین سرگی بابتی همی ید بمهاتین شناف مالباتا بارزانی دا و هندك كتابة مخانين سروان او كتاب جي ايوب بارزاني الدميسين عبد المصور بارزاني الدميسين محمود عثماني الدميسين وقالك الدميسين طبعا وقت بقولي اف شرية بردامة يعني بلا خدي او شرية نكا او قال صانعيد كان ككوري الشيخ احمد يا شاركي قالك يقرش قال كوك ايوبي كان ككوري بابويا أهمية مالبات هنا قال عبد المصوري كان قال أدهمي بلا خد أدهم كوري عثماني الشيخ عثماني أو إعدام كري صدام حسيني أدهم بري هيا كيت شو إيراني نهر داخل ببيت داقلن نك نهر داقلن تيتا حدودي أدهم قال خيزرون أخو مال أخو شناغادا زفري تيتا حاجي عمران بدا عيدا بيتا مال شولية شوية علاج ايتنام شيء بو إيراني الميري مسعودي بيشا زرطة فريك الانجل كترشد كينا برو قاطريبات بصورانية القلا خفتين يقول يطب خزانة دهنا خاري ودي هوا تفتيش كين او يجي قلت تشتكي بيها يقول نعبز هوا تفتيش كين يقول كيف أمر داتا قلت السرية داما طبعا أدهم عقلها تيجاشتي أما بيت إيك أدهمي إهانة كانت نفخر كده دوش ديجرنش باركو حماية أدهمي ولا تعطينا بيشوازي أدهمي ليش مصير تعطينا حاجة عمران نهراينا بهنا أويدية قمركا حاجة عمران بلكو بينا جاك دير شويرة دو أجد تشتكل أدهمي كل يونجر أو نشن دفاعش أدهمي بكن أدمي اتصالات كين هذا من هذا بيتجاشتي كده أبا بلانا كديمين كالبرجرن أما هالجي خدا الزفري ويتشاف إيراني بقى يعني بقى خد مسعود بارزاني خصومته يان أبى تبني يارد خد بينية سياسي يعني أفتشتت برابر وات كي حتى كي هندك وتنهري داخل كردستان من أبا أدهم نمونه هندك وتش كردستان دريدخي نمين الكردستاني هندك تمنع سفر دانسة هاملو بتنا يعني قالك برازة وبصبام وكرخال ومنحصش عائلة تنهيلش كردستان در كبن تو يترجع قابل كان تشتكي بكن قالك أيوب بارزاني بصمامته نشد متى كردستاني شو كده تقري يعني نبس هالمكي عملية مطلوبة درتها بصمامته مطلوبة يعني بلا خدا بيش شريق ريجع في مسعود بارزاني كت باش حتى كينجي تو يوصبي يعني أفخل كان نشد همي بيتات البلاء أزبري شو توي خلتي بخلتي قبلنا كت بلو بتقبلنا كت بتقبلنا كت خلتي قبلنا كت جابا توتكي ظلمة تعدايا جريمة بلو بتاعي شنو جربت توريكي لو يبزفر نفا يعني أدهمي بحسيا ظالي كودش لكن خلقي بري كده بقرن جي خدا زفري با باشا أدهمي اشتكيمت النكر يا أبو ببلادي أدهمي وكي تجد زينكي دو قندليم تهران نكريا اگر أدهم حزب الله بتب خيانات بين الجال الإيراني بوقتكي اما جانا تحمیل ایرانی بو و دل گل پازدار شهر دموکرات ایرانی کریه شو ادهمی او نکریه يعني افتشت تو برامبر ادهمی و غیر ادهمات کی
تو بسر ناکوی، تو بسر ناکوی ابد. اما تو برامر ایوبیت که، اما تو برامر عبدالمصوریت که، اما تو برامر صانعیت که، راهبیت که، فلانیت که، فیستانیت که، قایمات دریجه سلی حتا منی. ترکال هدکا گتید در کبش کردستانه. ترکال هدکا گتید نشه مینه کردستانه. تو چه تشتی؟ تو خب چه بینی؟ برای خودنا نچیری. برای خودنا نچیری و برایت نچیری. یعنی اما حلقه اکه نبوی. کسیت اکه نبوی. دشمناتی که بس نور یاد کرد. اگر گندلی و طالا میتوان همیو پک باکری. اگر خیانت میتوان پک باکری. بجا اول چه معنی اول نکتت که دجی نچیری برایت نچیری. اول چه تگینید؟ یعنی او هوا برابر بابه نچیری کری. ما بسی هوانی نه. هوا برابر نچیری جنو که بتشتیب کن. یعنی برای خوده اوی عقلیته و اوی ذهنیته. وارد چه ملته که پریبا بی. وارد تو چه دولته که درست کی. وارد چه تو حکمته که پریبا بی. تا اف عقلیته و ذهنیته بید. تو برابر برازایت خو، بسمامت خو، کرخالت خو، منوبت خو نزیکت بکی. بجا جبلی ملتی. یا هی برابر ملتی که چه سنور بونی نما. زندانیت بعدینا حکمه واجه خلاص به محکمه قرار ده 10 سال حکم الحكمه وخلاص دا بردن. مش أظن كهيت كان راستي دليلي هدايا كوهين ندرسن إن مروبة درستينم إنت نساخ بس كلو جاهايا تكتشوي نهوا بوالي بكسي هيا نهوا كازدقت نكسي هندفين يعني أف خلافة هواهي قلب صمامة خوم يا بري حفتي صايا منابسة هوا چه دیدت يعني هوا چه دبت كردستان هوا طالاكر بنعرض ساعدته و همین برن یه هوا بیا هوا گرد یه هوا بیا هوا کشت شمرو بيت خوش خد که کردستان جی تا سه برات خدا نکشتره تا بسمان خدا نکشتره تا يعني هر تشتی هوا جدسته هوا هاتی هوا کرد ایده بسه اگه منو به نساخ نمی بیتشتی بلا هم نکرد بس دیاره هیت نساخن دیاره هیت ندرستن برای من عزیز بن بابته ما گلک دریج بو اما نزدیکی ساعته که استاغن از دیوای کردی باید بگوید بابته که میجوی من گلک دریج کرد بیش دست بی که اصحات کان چاب و چانم و خلافت و چاب و حتی جک جدا و نوان و چون آوات نف حکمت دا و حتی گنجتی به نقطه یا ضرور با از بیجم اما وقت بابته که میجوی نمینید اما حقیقته که او کتابت مسعود بارزانی نکر ایک دید ایکی بود نمیسن او میجویا سخته او میجویا که نادرسته باکو اوی بدیف دید ناخوی آن نمیسی مسعود بارزانی قد بحثی وات اشتراکت اوید مگودیم مسعود بارزانی کتابت خدا بحثی هده نکد کد دواب صدام مدینه کردستان دا مسعود بارزانی کتابت خدا بحثی هنده نکد کوی شرعی براکوشی گری دولت ترکاینات کردستان دا بحثی هنده نکد کوی ملت که تالان گری لو هوا مسعود بارزانی نمیستو کتابت وی بود نمیسن همی تخشار و بخشانن و مازن کرناوی بس اقونا بروی که مثلا زوره بچیگه حوالت هجا خشکت من عزیزت من دوباره بجن هوا بر خدان تکوشان سرکفتن